sinshobora kukwemerera ibyo nawe biguhakaniye Wirinyamitwe avuye ahangaha uretse gato Wirinyamitwe umviriza ndakubwiye neza Wirinyamitwe avuye hano kandi uje gusanga uretse manzu unyumvirize wewe ndakwereka apere wereka ndakwereka apere y'abantu beje kumpamagara muri Canada babyuye ayo masaha okay ndakubwira screenshot de dernières appels je mfise ku telefone okay allez-y urumva Godfather je ndi umuntu ndi clair simbesha mfise 49 ans sinshobora kuja kubesha mvugira ubujambo ngakuriye kisi kugira nibeshere je niyoze okay uranyumva c'est ça la dernière fois unyumvirize neza yego unyangiriza uja mushinga nta wenzi ndamuzi muri quartier 5 yiga kuri EPS kuko nakubwiye je nigaye nabashikiwe nkongera mama wakanyigisha muri quartier 5 kedo kandi ntuzusubire Godfather ntuzasubire ndarahiye abana banje mfitse ngaha baryamye je ujya mugabo nta wenzi mu maso ntabwo nzosubira urumva yego nibu bwa nyuma nimba n'ibimenyetso nzongera bivuye urabivuga je ndakubwiye nti que ça soit la dernière fois nimba utazi cyari cyo kurahira abana je ndakizi cyari cyo ntuzusubire kumbesha sivyo ndagusonera yereka amafoto wavuga amafoto ndakubaza naguhaye message nahawe ntazo naguhaye warazimpaye mugana naramwanyeretse ifoto ko je urujya mugabo sindamubona cyembura abana banje bararyamye ubunyene none se mace babyuka bapfuye nimba mbesheje wire ntugere ariko se bazanye abana muri space ntudusubire nanjye kumbesha naguhaye message zababimbwiye ntazo naguhaye arako none ndabikubeshuje ushaka ndabigiye gute okay urabibeshuje dukomeze ntudusubire akanakaguri kurabwira uri kuranduka okay uko kuntuka okay uko kuntuka kandi si byiza gutukana okay sinongera ariko niba amafoto Godfather umurundi asiba kuvuga ntasiba kurima ndakwihanije kuvuno musi okay allez-y okay nina rero nina cyagenda utigaruka garuka mumpere nina mu mesi pesa garuki anyaruke yari hajya cyamanuka utinyaruka wasemawe nyaruka udade kumakaye kweli ubu se we ntago yagira ibintu bibi yakuvugaho yaragere yahita atahejeje reka ndagutera inkuru nibwo space itangiye mu byo abantu babyuki twagiye urumva nina Olanome abe ambassadeur muri uwo mwanya jewe Diane naye niberenga Barcelone umuhungu umwe yaba mu bubiri gumye sikia bangaho muri Canada arampamagara arambwira ati jya turiko turorganiza diaspora ati muri Espagne hariho diaspora jewe kaneza ndambwira ntayonze kandi maze igihe kinini ibintu bihora bibanje muhanda bimenye ngo dufasha kuyorganiza jewe comme idiote ndavuga heko ari ndubikubwiye uwo muhungu ugene jewe cyandinjira muri barambwira ingene bigenda haje nka emwa ndabona iyi diaspora ni y'abadede haje amezi abiri ndademisiona muri uwo mwanya muri ico gihe nyene nina yarabaye nome sibyo baca barampamagara muri ambassade barambwira ngo nina azaza gupresenta ya makarito ya presenta ku bami n'ibiki kugira ngo bamenye umu ambassadeur mushasha jemba Barcelona Madrid na Masahindwi ntara TGV gaze TGV n'amasaha 2 n'inusu téléphoniste avant ndabwira shaka murambwira ko je dois m'organiser finale gifite umuhungu wanjye ntega de muri yari muri seconde yari muri primaire bishoboka ko je wenza ntibishoboka vraiment nti je dois m'organiser mu Burundi muri Madrid hari abandi barundi ndabibabwira je dois kutereza telefone buzambaye s'il te plaît cyangwa sishobora kubera champion abana urumva okay hama rero ingene byaciye bigenda ico gihe gica ndatwarinda n'umukobwa wanje ntwayinda ico gihe papa wanje yaragwaye cyane muri parallèle jewe ndabise passeport iri perime sibyo papa wanje apfuye amisi mikenye yuko apfa ntangura kurondera ipapuro kugira ashobore kuja guhamba papa wanje hama ndasaba muri ambassade muri umwanya ko jewe bategetse barafite telefone mva niho nayo nkiva muri diaspora ndabona abantu batangiye ku telefona babiri ngo bedia ngo bimeze gute ngo numvise ngo makuru ibintu birarengwa mu wasi umuharenze yego ndahindeje mugabo ndikundondera papuro nti narifite ndameza 3 Jecha nanditse ngo nyine cyenda telefone muri ambassade nashaka gusaba laissez passer kuko sinebwa ari nationalité nashaka gusaba laissez passer cyo kuja guhamba umuvyeyi wanje
basha muri nayo yarahiye ngo yagiye yitwariye urupfunguruzo ngo nta muntu n'umwe akora igipapuro na kimwe gute icyo da telefone Bujumbura da telefone abanasi abo bose ndabazi naye ngifite da telefone ya Nyamitwe ndamutelefona da telefone undi mu ambassadrice bazi aho hari kera erega naye ndayifise gaje sinigeze mparira ko nageze ubu naye ngifise ubu naye ngifise oya Godfather nakwihanije unyumvirize neza Godfather banzurindire histoire yanjye ndayihize banzurindire telefonye barandahira bose baranyiba icyo gipapuro kubera je naye mpejeje kudemisiona sibyo baranyiba igipapuro ndasaba ndarira abantu bose abagenzi banje bariruka nina ararahira ko atabipapuro amacu kuja guhamba papa wanje fisi ndayamezana ikibi kwa navuye muri diaspora kubera donc navuye muri diaspora kandi kubera nina ntigeze nja kumutegera donc nina twigeze tugira na relation nziza donc ibintu byose yarabitwara kubivuga Bujumbura ko je navuye muri diaspora je nanse kuja kumutegera kuri mu ntuzenyi mu Madrid jewe nta kintu na kimwe jewe sinari ngi muri diaspora nta kintu na kimwe kandi je sinigeze mbi muri diaspora umuperezida wa diaspora je nategura diaspora bategura umukuru wa diaspora nta muntu umwe yabyemeye naje ntabyo nemera cyangwa demission okay then nina duca dutangura ingwano yo kuza turishana kuri Twitter deje yambuje kuja guhamba umuvyeyi murabizi carico fisi ndayamezane n'umugore n'umumama okay nina haize ukwezi acaraza aravuga ati ndije mukobwa ngo yashaka ngo passeport diplomatique mu kamaro kigogo je nashaka passeport diplomatique mu rwego ruhe nosaba passeport mu rwego ruhe umva rero baratanguye kwerekana ibyo bapfana bawiri urumva ngo je yaracuditse na wiri ngo warugize gute ngo je nari incuditse ngo na wiri ega nta numwe atabivuze nari kubwiye nta numwe atabivuze umva abarundi barashobora kwambika ibara rikagwa je iyo nza twarakundanye twaramenyanye twayicaranye twarasangiye no bikubwiye kuko je ndemanga ego komeza bitangiye kubona umucyo bitangiye buriya rero ntabwo ndi gutangara ibivuma se kuvugirwa aha n'amagambo Wiri Nyamitwe yavuze n'amafoto ya Wiri Nyamitwe nabwo twabonye utangiye reka ndacagutera inkuru nyorosha jambo mbiza mu nyuma rero baca barambwira ingene yari muri vacances hari inama y'abadiaspora nyene hamwe abadiaspora babonana n'ifwalane nina niwe yagiye gutwara iyo nkuru y'uko umubyeyi wanje agwaye cyane umwana mubi aza kuyiha Museremu aza kuyiha abantu bose muri Sendede byashano reka tumupfungire ngo Diane ngo ntagende ngo tumukomeshe nina Museremu yabaga he yari Bujumbura reka je maze imyaka myinshi najyanye Museremu yatwara igipolisi Bujumbura yatwara igipolisi bereda siko none hama rero jewe niro tuva abantu bose bariko baranyugarira kugira singende guhamba kuba igihano do kuko je navuye muri diaspora ntashoboye gutegura diaspora urumva je rero nina acatangura kubesha ibintu bidashoboka ona ukunyene yabakinye ukunyene yagiye arabakina avuga ibintu avangitiranya ibintu ntababesha ujya yamye akorera sendede no barayikorera umuntu wese atashatse kuyinjira baramukoreye ikibi umuntu wese atemeye ikintu abo bantu bakora baramumenjeye none ugashaka uretse gato ni gute Wiri Nyamitwe ari kumumenera umuceri kandi bakorana n'ubu barakorana ntabakubesha abadede bimwe babazi mwebwe aba bariko baratuma baje kugira ivyorongo twibagira ibintu biriko biraba mu gihugu wacu none ko ciye yiruka ko azi ko jewe namubwiye nti nini ibintu uvuga urabesha aba bantu turabazi izo za sinyare zose bavugirako ukuntu kose bariko barapanga ibintu iyi ni imitwe bariko barababesha agatuna kuri space akaza kubesha ngo baramubesha umuntu w'umudokiteri muzima barashobora kumubesha bamushobora kumugira lavage cerebral umuntu yize doktora mbega muri bukimwe yagiye kuvuga impunzi
akavuga ngo zihunga mu gatondo ngo zikaja kurara mu Rwanda ko atarasaba ikigongo impunzi John yanutse ngo wampunzi we mvukura tugiye kuri icyo ngicyo umva Diane kuri icyo ngicyo yaratubwiye uretse gato muri icyo ngicyo yaratubwiye ngo impamvu yabivuze ngo yavugaga ko hari impunzi zagendaga ngo noneho ngo bakohereza urwaruka rw'imbonerakure rukaza rukica abantu rukica impunzi rugasubira i Burundi ngo nizo mpunzi yavugaga ngo uragenda amahamaga uragenda kuraba izo mpunzi nyine zari zimerewe pe wewe urazi ukuntu abantu bari bamwe impamvu yabivuze video yiwe bayishize ngaho uze kuyumviriza niwaronka umwanya iri ngaho yashinyaguriye impunzi urazi ngene yashinyaguriye impunzi wewe akagenda akabavuga twaramubwiye basi okay yaravuze ko nta muntu n'umwe ariko aricwa mu Burundi ngo ariko abahunze bahunze kandi akavuga shitaguriza ubona buri buko nyene yahora avuga shitagurizwa turamubwira okay Diane je sinzosubira guha mu byeyi wanje naravyemeye mugabo saba impunzi kigongwe saba impunzi kigongwe yaranse uwayiyanse kubera ziko hejuru bariko baramurabisha rute wowe reka gusaba ikintu nkama ngo barampenze baraje ngo reka nisubire kujyana ukiraho ngaho uretse gato message wayibonye nibyo amaze kuvugana na Nyamitwe hano hejuru wabibonye babigusomeye ujyanye n'ibyuko baje n'umukuzine wanje hano babiri n'umukuzine wanje muri Canada mpamagaye kubera ngaha muri space ngo wa mu docteur ari ngaha ngo ariko aravuga ibintu byinshi cyaravuga je yuko imbere ko nja kuryama naciye kuri TikTok nkabona iyi space yawe just nzi kuri space na icana kuri TikTok no ariko ngiye nitege anze nkubwire Diane urumva ngo dufata ndi umuntu umwe ndi mu bantu international ndashoboye kandi ndashobotse ningiye mu ushobora gukora space amasaha 9 abantu 800 ntagire abamanuka ntibaryama nanjye ndakubwiye n'umukuzine wanje mpamagaye uri abantu 800 bigeze bagabanuka muri bangahe yega muri majana 800 abantu 890 ngahe je nabibonye ntibashobora kuryama n'abaryamye bacomeka telefone ntibishoboka ntabwo wagenda nayo makuru araho je n'umukuzine wanje mpamagaye ati ingo wasitwe yabyuye hari size umva rero nako ndarengana no kuri TikTok urankurikira kuri TikTok ndagukurikira n'ubu rero ibi ndagukurikira kuva kera warangiza ukavuga ngo ntabwo nkunda ndagukunda erega we gusa ntakumbeshera ibintu kandi ushaka kunyemeza ibintu bitari byo none se wowe ugiye kuva kera uvuga na Nyamitwe ufite nimero ye kera nayo ndayifise ubu ntayo mfise nkiri mu diaspora umviriza nkiri mu diaspora ngo ndiko ntegura diaspora nta mutegetsi atarafise telefone none ko twari muri groupe ega baragushira muri groupe je ndi wa mbere na démission urashaka kubaza abantu bose je démissionné ndabwira nti ibintu muri kumakora sivyo nta nibyo ashobora kwinjiramo ndakaraba nikawa nipu genda ndasuye kuryama hanyuma saa moya hanyuma none uburetse gato amakuru Diane ngiye gusoma ama message mwana kaba yagukira no hejuru ayagusomere uyasomera uzohura unyandikira umpamagare cyane nzoca nemera ngire muri branch uravuze ibintu bibaye gute uzohura unyandikira nze guterama ufite nimero yanjye je nabimenya gute ko naciye n'iryambira jewe ntabwo ufite nimero yanjye dia ndayifise ubu ngiye kuzoda kwandikira uzurandubikira ama space ubonye akajagari k'abantu b'ubujumbura baza kubesha uzohura umbwira sitaba badede hano havuye ngo bita ntuza wamubonye harya urabona kiri hahira bamwitande kira ntuza dia nindavuye nga dia havuye ikigashanye ngo cyangwa muri ambassadeur ariko aravuga cyamuhitse umva dia ndapfuye umva mwataye umwanya mbona she tunasikia sana bambanda yavuze ngo Nyamitwe ni wawe uratwara ngo uburozi ngo kuca kuroga reba aho hejuru soma wowe none hawe Nyamitwe dore ukuntu yanditse aho hejuru yanditse ngo iki basha ibintu byakomeye ariko vuma mwabuze umuntu na telefone ngo wabyure kandi wabyutse ngwino musome message aho hejuru dia wari kubatamwa iyo message iravuga iki dore njosheri wako pare yuru we sikia sasa tu soma ngiyo hejuru ngukuri kumenyekane mugenzi wanje yasavye audience honorable referiye muri yaramusavye ivyo byabaye ryari wowe komeza yemereye no umudamu yajana aratubwira buretse gato aratubwira ngewe wumve umva Diane sibyo nabonye uyu mudamu yarajana ambwira ukuntu yavuye mu yari akazi umva yavuye sikia kwanza
avuga ukuntu yaretse akazi, ukuntu abadede yaje gusanga arabicanye akarekana nabo sikia kwanza. Noneho ejo njye bura nakoze space ifite umujinya, ejo mbona yafashe uriya mugabo ninde Reveriye yaramutwitse ejo yaratwite barandumukiye tweet yaretse tweet inzo you are welcome back mubonye nari ngo ntibakorana ndamubaza ko wambwiye ko avuye mu badede hanyuma urimo gukeza uyu mwicanyi wa denize ejo bundi washinyaguriye u Rwanda avuga ko genocide yakorewe abatutsi ari urwitwazo warabibonye ibi ngibi agatuma ko umuntu umutwe w'umuntu ngo zana ngo sebi ndaje mpagereye genda gake ndamubaza ibi ngibi urabivuga kubera ko uyu muntu ati wo rarara nibi ndamubwira niba ibyo ngibyo utabyemera umutwe wa kaburembo